Pozdrav ljudi, dobrodošli na video, ljudi moji. Krećemo sa videima, ljudi, dobio sam preko 10 subscribera na jednom videu, tako da ljudi, to je puno naravno, jer inače dobijem toliko, uglavnom, bacite taj subscribe, znači ljudi, idemo sad do 100 subscribera, to je sad cilj, onda zapratite me na Instagramu OnlySimke. U današnjoj epizodi ćemo igrati One Block preživljavanje. Znači, ljudi moji, znate šta je to? To sam bio snimao na starom YouTube kanalu prije 45 godina. Uglavnom imate One Block, to jest imate jedan blok i taj blok je Infinity Block, to je kao Sky Block, i kad srušite taj blok stvori se novi i onda imaš levele kojim se kao dolazi, na primjer, prvo će stvarati zemlja, pa će se kasnije drvo, pa će onda još kasnije će se stvarati kamen i tako će napredovati. Uglavnom ljudi, znači, rušimo opasno blok, opa, i pa ćemo kompu urezi. Brate, u 4 FPS-a mi radi šta je. Uglavnom ljudi, evo ga prase, ja što radim s ovim prasetom, sam da gubijem. Ali, kako što ja da radim, malo pa uglavnom, dobro, skontali smo. To je to, srušiti ovaj chest i proširit ćemo malo ostrova. I postavit ćemo ovako. Ovdje najte... Jebem ti Minecraft kurez. Šta su stavili na shift da se razvoja neki blok? I ostavit ćemo sve mislim sve stvari ako propadnemo. Tako da... Uzet ću ovako. Ok. Cepamo ljudi moji. Dobro. Inače, imam skin, samo iz nekog razloga mi se nije učitao, ne znam što, dobro. Mrzim me sad izlazim iz tijela lančara, onda smare jako, tako da ono... GG braćima. Sad rušimo ovo sranje ovdje, pa ćemo vidjeti šta se događa. Uglavnom, za nekog razloga mi se nešto sjebalo snimanje, dobro. Šta su teo? Inače, nije mi jasno zašto ovaj particles je stalno leto ovdje, ali dobro, jer vratno mi to malo, zbog toga mi opada FPS što me nervira. Ali nema veze, opa water bucket, to ćemo odmah staviti ovdje, ako budemo padali da možda doletimo u vodu, tako da je, primjer ste. Tako. Sad ovako i sad... I ostavit ćemo još jedan chest. Dobre, pa sam postavio chest, ovaj vodu, burez. Koliko me spasilo sad ovo, brate moj. Ne. Čekaj, moram ovako da idem. Šta? Dobro! Burez, šta se dešava? Moram ovako da ga... Ne. Druže. Ne mogu da ga... Evo ga. Ne. Ljudi, hoću da držim CTRL i onda da idem napred, da se okrećem u krug, ali ne može, padam. Idemo, mogli bi mi ljudi da proširimo sranje. Ako me nervira, brati, mali miš.
Sad sam popizdeo ljudi, sad sam popizdeo. Uzeo sam duplo veći miš od ovog drugog, tako da sad neću imati, ali, znate vi koliko je dugo nisam koristio veliki miš, ja koristim onaj mali miš burez, ono, već 3 mjeseca burez. Znate vi koliko mi je čudno, braću moje. Koristit ćemo plankove jer nam se može, razumete me, tako da vam GG. Znate vi koliko je lakše. Čekaj, sam moram da sklonim. Ovako. Nisam se navikao da koristim veliki miš, ja koristim neki mali budjel. Eto što priču. I postavit ću 3 rano ovdje. Gdje ću još ovo potrošit ću sve, ljudi moji, jer mi se može ja igram bez zvuka, burez, ja tok sad skonto. Evo ga ljudi moji, sad ima zvuk, burez. Evo ovako. A sad igramo sa zvukom, braćima, ja bio gasio zvuk, ne znam što. Da, bio sam, igram na serveru pa sam bio u Iron Farmi, pa kako umirao nije Iron Golem, pa me nervirao. Uglavnom. Tako, to je to. Sad ćemo nakopiti još malo drveta pa ćemo napraviti ono XP, Kicks i tako ta stranja. Iz nekog razloga mi se kamera pomera. Ono cringerica. To. Tamo gledaš ponovno chest. To. Treba mi. Malo poslušati te ovako. Sjebano blizu. Ovako napravimo stikove za cijelu porodicu. Jedan i treći mi lopata. Kakav sam ja majmun. Buraz. Slučajno sam držao klik, shift, ne buraz. Mi jebete, brate moj. Kakav sam ja imbeću, brate. Ništa, sad mora kopamo zemlju ko majmuni. To daj mi zemlju samo. To. Čekaj. Evo. Sad kad mi krene da mi spavno je drvo, burez. Da mi spavno je drvo, brate. Ajmo. To malo. Već potrošiti sve drvo, burez. Sve cijelu lopatu. Pičku materi. Ostavit ćemo mi ove lopate za svaki slučaj, pošto ja sam malo poremećen, tako da ne bi razumio. Te lopate ćemo koristiti za zemlju, tako ta sranja, tako da.
Samo da kopamo ko konji brzo. Dobro, brzo će pukći drveno sranje. Bude skopam sve sa lopatom, jebost. Daj kad već imamo lopatu da ide prošlje. Zašto mi je laguje mrtvi najprije? Jedno manje. Vidjet ćemo oko dvije. Okopamo sve sa... Da mi puknu što prije. Razumete. Ljudi, kako ste mi vi ovih dana, znači, dugo se nismo vidjeli. Prate, oči me, prestati da me skamuju ova igrica. Brzo, skamuju me mrtve igrice. Ovo sam ja nespretno s ovim velikim mišom. Postavljamo tu. Tako. Tu i tu. Ljudi moji, kako ste me vidjeli ovih dana, ja sam ovdje zalegao kod da streamam bude. Ljudi, bacite subscribe, zapite mi na Instagram one mašinke, realno. Tako da, ljudi, da dođem do 1000 suba pa da mogu da streamam, morat ću da streamam stalno na YouTube, tako da bit će GG. Tako da, ljudi, ostavimo sranje. Dobro, neće prošli delo, već će nam tamo trebati. Tako da, kad budemo valjda došli do sljedećeg levela, onda ćemo valjda kao promenit ćemo taj level, i siguran. Sad šta bi moglo da uradim? Uzet ću kofu, probušit ću ovako ovdje rupu. Sad nas kako sam malo isplanirao, ja imam ideju zapravo. Ovako, i tu. I uzet ću ovu vodu, postavit ću ovdje. I ovdje ću staviti ovo. Sad kad bi dobili lavu pa da napravimo onu farmu za kamenje, to je bilo ekstra, ali jebi ga. Buraz, jebam ti mrtvi majka, koliko mi je jako. Ne. What the fuck? Da. Čekaj sam ja da... Pa daj mi! Glava. Što neće da pick-upam mrtvu glava. Čisto da bi mogli ovu farmu napravimo. Jebote, šta je s ovim plankovima retardiranim? Evo. Ju, sad ću razvaliti kompjuter, buraz. Evo ga. Idemo da manjamo. Ljudi moji, znači, napravili smo ovoliko za prvu epizodu. Lajkujte klip za drugu epizodu da probamo da dođemo do 15 lajkova, realno ima šanse. Ljudi, hvala vam za 10 suba, znači, 10 suba, brete, ali 10 suba je na početku dosta, jer ono, sa 5 suba na 15 bude, ono, za 150% smo se podigli, tako da GG, ljudi, ja ću da završiti ovaj video, tako da ljudi, vidite Steve'a. Da, inače koristim teksturu, ne sam da kažem jer ću dobiti copyright, ali možete da najpopularniju teksturu u Minecraftu počinje na F, završava se na L, 200
256 puta 256, ja mislim, ili 128 puta 128. Sad ću vidim. Ali ne sam pokazujem. 256 puta 256, evo sad ću vam pokazati, izumirat ću na monitor. Tako da možete ovdje da vidite, nas ne mogu mišem, ali 256 puta 256. Tako da, ne sam da pokažem koja tekstura, ali ću dobiti copyright strike. Mislim, realno neću dobiti, to jest ne dobit ću zapravo, zato što to neće udariti sam ti koji su pravili teksturu, nego će udariti YouTube, zato što takve kao teksture valjda ima copyright pravo na toj teksturi. Ne znam tačno kako to funkcioniše, tako sam video, jer sam bio jedan video koristio teksturu. Isto ovo samo na telefonu dok sam još snimao Pocket Edition. I bio sam snimao sa tom teksturom i dobio sam copyright. Ja pogledao sam ono, mail mi stigne i video sam kao ne smije se govori ovo, ne smije se priča o tim teksturama. Mislim, smijem ja ovako da kažem, ali ne smije da pričam baš, ne smije da kažem ime i sve to, jer će YouTube prepoznati kao copyright. Mislim, ja ne sam sada spomenuti tu teksturu, ali mogu ovako da pričam šiframa na internetu. Tako da GG uglavnom, ako želite teksturu, kucite to ime, počinje na F, završava se na L, 256 puta 256 i bukvalno skinite prosto. Ako želite mogu vam napraviti tutorial kako skidate teksture i da ubacite u svijet. Ako želite lajkujte video, napišite u komentaru daj tutorial za teksture i ta sranja. Mogu vam pokažem kako skinete World, ali veoma je prosto, tako da ljudi bacite subscribe za drugu epizodu. Ja sam uživao u klipu, zapite me na Instagramu, ono i Sinke. To je to, ne streamujem na Trovu, inače bi reklamirao na Trovu, ali više to nije popularno, tako da je GG. Uglavnom, to je bilo to što se tiče ovog videa, ljudi, ja sam nastavio, uživali i pozdrav.